Good evening. Turashima Imana cyane. We thank God. Tujya twicara muri 40 tugasengera imigisha. We pray for blessings during the 40 days of prayer and fasting. Abantu bagashyira mu giseke yuko bifuza kugura imodoka zabo. And people put some requests to own their own cars. Tukabisengera Imana igasubiza. And when we pray about it, God answers. Hanyuma bikatugiraho ingaruka. And then it has consequences on us. Kaho dutuye waca hepfo waca haruguru kuri iyi saha. From where we live, whether you pass by up and down at this time, wibeshye saa 11 gasanga utaravayo nyine ubwo biba ari ibyo. if 5 o'clock finds you at home, then you are stuck. Ariko nabyo ni umugisha. But it's also a blessing. Ariko umugisha nawuzana n'ingaruka. But blessings come with consequences. Kandi jyeweho kugira ngo mbeho mu Rwanda rugenda n'amaguru runyagirwa nagenda mu rurimi imodoka rufite ambuteyaje. But for me, instead of living in a Rwanda where people are walking by foot and being rained on, I would rather have a Rwanda where we have many cars with a traffic jam. Kiba gisigaye no kwiga kumanaging ubukiri. So the remaining task is to learn how to manage the town. Hari igihe Abrahamu na Lot bagiye mu gihugu cy'amasezerano. One day, Abraham and Lot went into the promised land. Imikumbi yabo iba myinshi. And then their flock increased. Ngo abashumba babo bakajya batongana. And then their shepherds started fighting. Hanyuma Abrahamu aratumva rero Lot. Then Abraham told Lot, urabona turi imbere y'abanyakanani. We are in front of the Canaanites, abapagani. Pagans. Reka batazatubona turwana turi abavandimwe. It's not right for them to see us fighting, yet we are brothers. Nguhaye inda y'abukuru. So I'm giving you the priority to take your share. Uhitemo n'ujya ibumoso ndajya iburyo. It's your choice. If you go on the right, I'll go on the left. Noneho ngo Lot arareba. So Lot observed. Ngo abona ikibaya cy'Isodomu na Gomora ngo cyari kinetereye cyane. And he saw that the valley of Sodom and Gomorrah was green. Ngo kimeze nk'ingobyi ya Edeni. It looked like the Garden of Eden. Aravuga ati ndajya hariya. So he chose to go there. Ariko ngo abantu b'i Sodoma bari abanyabyaha. But the people of Sodom were sinners. Uyu mugoroba rero tugiye kwiga umuntu n'ingaruka z'icyaha. So this evening we are going to learn about the cost of sin, the consequences of sin. Inyigisho nayise icyubahiro cy'Uwiteka kivuye ku muntu. I've entitled the theme, When the Glory of God Leaves a Human Being. Icyubahiro cy'Imana kivuye ku mugabo. When the glory of God has left a man. Icyubahiro cy'Imana kivuye ku mugore. When the glory of God has left a woman. Icyubahiro cy'Imana kivuye ku musore. When the glory of God has left a young man. Icyubahiro cy'Uwiteka kivuye ku mukobwa. When the glory of God has left a young woman. Icyubahiro cy'Uwiteka kivuye ku gihugu. When the glory of God has left the country. Bigenda bite? What happens? Rabizi nababwiye yuko tuziga dushingiye ku gitabo cy'Itangiriro. So yesterday we said that we are going to base our teaching on the book of Genesis. Twarebye Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. We looked into Genesis chapter 1 and chapter 2. Tubona ukuntu umuntu yasaga mbere yuko akora icyaha. And we saw the image of man before he sinned. Ubundi turamutse tubaye mu isi itarimo icyaha. If we lived in a world without sin, twagaruka muri Eden. We would go back to Eden. Tukabaho dufite ibyo turya. We would have food. Imihanda yacu itarimo ambuteyaje. Our roads won't have traffic. Icyo gihe coordination ya muzi burya ambuteyaje. Because there would be good coordination. Burya ambuteyaje nayo iva mu byaha. Because sometimes traffic jam originates from sin. Abantu barabyigana. People fight on the road. Bakabyigana. They squeeze each other. Abamotari bakaza And then the motorbike riders also come in. Ko n'abanyabyaha. Because they are sinners. Ubundi tutari abanyabyaha. If we are not sinners, twajya ku murongo. We would line up. Hasigaye tukagenda. And follow each other smoothly. We would allow those on the left to pass. And then afterwards the ones on the right would pass. But we all fight, we all squeeze each other. We all want to be the first to pass. Because we are sinners. Have you ever seen a person? You see a big lineup of cars. And then he gets out of the line.
akadepasa and he overpasses others, he overtakes, agafunga izaturukaga hirya, and then he blocks those which were coming from the other side, akananirwa no gusubira mu murongo, and yet he can't also go back to the line kuko ni umunyabyaha, because he's a sinner. ntashobora kubona ko ibyo akoze He can't see that what he's doing agiye kubangamira abandi, is inconveniencing others. ibyo nibyo mbabwira by'ubunyabyaha. So this is all we are talking about. Ariko umunsi twagarutse muri Edeni, but when we come back to Eden, hari ikintu mwabonye? Have you seen something? Have you seen something? Muri Yerusalemu nshya, in the New Jerusalem, nta modoka zizaba zihari, there won't be cars. tuzajya tugenda nk'abamarayika. We would be walking like angels. Umbuye icyo gihe. I can't wait to be in that time. Kandi nta banyabyaha bazaba bahari. And there won't be any sinners. Ariko icyo cyo kirambabaza. But that sometimes makes me sad. Kuko bamwe mu bazaba baraciye mu ruhande rw'ibumoso. Because some of the people who would have passed on the left. Kuko Yesu yaravuze ngo abeza azabashyira iburyo ababa bashyira ibumoso. Because Jesus said he will put the righteous on the right and the sinners on the left. Harimo inshuti zanjye nyinshi. And some of those people on the left are my friends. Many of them are my friends. Harimo n'abavandimwe. And some of them are my relatives. Mwene data twicaranye kuri uyu mugoroba. If you are here this evening with us, uyu munsi usezere muri iyo si y'abanyabyaha. Say goodbye to that world of sinners today. Kandi buri kintu abantu batazi. And one thing people don't know, kuba umunyabyaha si ukuba utajya mu rusengero. Being a sinner does not mean not going to church. Kuko ibi bimaze kuvuga. Because all the things I've said, no muri ambuteyage, even in the traffic jam, abo bakora ibyo ngibyo, those who do that, abenshi turi abarokore. Many of them are Christians. Sindababwira inkuru yigeze kutubaho. There's something that happened to us one day. Twari twagiye mu kiriya ahantu muri quartier. We had gone to a funeral service in the neighborhood. Noneho murabizi iyo twagiye mu kiriya imodoka zitonda umurongo zishobora kugera nka kilometero. So as you know, when we are in those kind of ceremonies, we have a big lineup of cars. Kiza nuko kenshi abantu bavuye mu kiriyo bataha batinze. The good thing is that it often takes long and ends late. Noneho dutashye dutinze. So when we ended when it was late, imodoka zose zari ziri kuri uyu murongo. All the cars were on one line. Vuga ngo n'uyu murongo twari turiho mbese tureba hari. So we were all on one side. Hanyuma dutangira gutaha. So we started going home. Aho imodoka zirangirira inyuma. So towards the end of the line, haturuka umuntu ari muri uno murongo ngo bivuga ngo yari muri priority ye. Came somebody from the other side. So he went out of the line and came from the other side. Bahurira hano ahenda kuganaho izindi modoka zari zigarukiye ziparika. And then he met somebody coming from the opposite side. Not somebody, it was a line y'imodoka zirimo gutaha. So he met another line of cars coming home in that neighborhood on the opposite side. Aba baswa. And then he was like, these stupid people. Kuki batabona ko ndi muri priority yanjye? Why can't they see that I'm in my priority? Inyuma ye niho hari akaburesho umuntu ashobora kwihengekaho izindi zikabanza zikagenda. So behind him there was a small space where he could go on the side and allow others to pass. Arahagarara. And then he stopped. Avuza amahoni. He started honking. Nabandi bavuza amahoni. And the others also honked. Twabuze umuntu ushobora kudukemurira ikibazo. And there was no one who could solve that problem. Vamo. So I left my car, I went out of my car. Agenda ngeraho yarari. And I went where he was. Ndabanza nkora survey. And then I surveyed the situation first. Mbona niwe ufite igisubizo. And I found out he was the one who was holding the solution. Noneho ndamwegera nkomanga ku kirahuri. So I knocked on his car window. Yafunze neza ibirahuri arafunga yicarira amarega. He had closed up all the windows and he was just sitting comfortably in his car. Amanuye ikirahuri. So when he turned the window down, Yesu ashimwe pastor. He said, "Oh, praise God, pastor." Yesu ashimwe mwene data. So I said, "Praise God, my brother." Akabisa ibintu no mugoroba ntabwo byoroshye. Things are not easy this evening. Ati nyine aturabona abo bantu urareba ukuntu abantu badatekereza. And then he told me, "Yeah, you can see the way people are ignorant. Baje bafunga ntibabona ko ndi muri priority. They are blocking me. Can't they see that this is my priority to pass?" Abantu bari mwene data. So I told him, "Brethren, brother, nikireka imodoka ikwemereye ikaba indege. Unless your car turns into an airplane, ntabwo uri buzice hejuru.
you are not going to be able to pass. nazo ntiziri bukubise. And they won't be able to also give you some space. Ni rero umuti So the solution, reversing aho gato, just reverse uhagarare hano hepfo, and go on the side. niho hari igisubizo gusa. That's where the solution is. Izi zose zibanze zigende And let all of them pass. mu minota 5 In 5 minutes, urabutashye, you'll be gone. You could go home. ari imyozo. And then he went in. Cyawigwe kwikura mu bibazo ariko asubira inyuma. So he went back, he reversed, Araparika. and he parked on the side. Nanjye ndahagarara kugira ngo making sure ko ari buceho koko. So I also stood there to see what will happen. Zimaze gucaho. So once all the cars from the opposite side had passed, hora ubupolisi, I became a policeman. mbuza abandi kwinjiramo. I stopped others to pass, Arabanza aragenda. and I let him go first. Arampepera. And then he waved at me Ugereye amahoro. and said, "Go in peace." Buriya ubunyabyaha ntimuzabwitiranye no kuba umuntu asinda asambana nuko kudatekereza. So don't confuse being a sinner with fornication, with drunkardness, even not being able to think and compromise. Buriya umutima w'icyaha A sinning heart, si rimwe si kabiri si gatatu. it's not just once or twice or thrice. Nicaranye n'umugabo n'umugore. One day I sat with a man and his wife. Ariko reka mpikinge case imwe yabaye atari hano mu gihugu kugira ngo abantu batagira ngo mbamenera amabanga. So let me pick a case that happened out of this country so that people don't think I'm breaking their secrets. Mu gihugu runaka ntagombye kuvuga. In a given country, umugabo n'umugore baje kundeba. a man and his wife came to see me. Bari bamaze iminsi bambwira bati twamenye kuzazi none nuza twifuzaga guhura nawe. So they had been communicating to me, telling me that we know you'll be coming and we want to meet you once you come. Umugore ambwira ibintu umugabo akora. Umugore ambwira ibintu umugabo akora. So the woman told me about the actions of the husband. Uyu mugabo afata amafaranga. This man has money. Jiwe ndakora. I work. We ntakora. He doesn't work. Ariko afata amafaranga. But he has money. Akanayoherereza bene wabo atanambwiye. And he sends money to his relatives without informing me. Jiwe ibyo ndabirambiwe. I'm tired of this. Umugabo arambwira ngo urumva pastor. And then the husband said, "Are you listening, pastor? Uyu mugore azamenya ryari ko ndi umugabo mu rugo. When will this woman learn that I'm the man of the house?" Bana ndicara mbanza shakisha ukuntu mbakemurira ikibazo. So I first tried to think of how to solve their problem. Ndamubwira nti ubundi mujya mwicara mukaganira ku mutungo wanyu. So I asked them, "Do you ever sit down to discuss your wealth?" Ngo sogokuru nakuze mbona sogokuru mbona data ngo ibyo bintu ngo iwacu ntibibayo. So the man said, "In my growing up, I've never seen my grandfather or my father do that." Ndamubwira nti rero nkubwire. So I told him, ibyo mwakoraga muri hiryo kwa basogokuru. whatever you used to do back in the past, back in your own home, in your upbringing, hakurya wa mugezi nkuko across the river, Yosuwa yabwiye Abayisirayeli. as Joshua told the Israelites, ntabwo ariho mugituye. this is not where you belong anymore. This is not where you live anymore. Uyu mugore mubana This woman that you live together ntabwo ari wo mu kigero cya mama wawe. is not the same generation as your mom. Iyi ni generation y'abantu bashaka kuganira. This is a generation of people who want to communicate Bagaplaninga. and to plan together Barangiza bagafata ibyemezo. and then make decisions Bagatanga amafaranga ariko bafite icyerekezo. and give money with a vision. Wowe rero urimo uragaba nko mu gihe cya ba data na basogokuru. Yet you are just giving money out like your grandfather used to do. Ni rero ntundakarire. So I told him, "Don't be mad at me. Ndabogamira ku mugore. I'll be on the side. I'll lean towards the side of the wife." Umugabo ararakara. And then the man got mad. Ndabona nise wa mugabo we. So I told him, "You man, Ari ugusenya what do you choose? Breaking your home, your marriage, cyangwa ari ukubaka. or building your marriage? Urashaka gukora iki muri ibyo byose? Which one of the two do you want to do?" Burya nubona umuntu atsimbarara. So if you see someone who sticks on their opinions ntaguhe n'igisobanuro kizima. and without even giving you a clear explanation, ujye umenya ko ari umunyabyaha. know that that person is a sinner. Kuko icyaha niko kitugira. Because that is what sin does to us. Kandi iyo icyaha cyaje And when sin has come, kivana ubwiza bw'Imana ku bantu. it takes the glory of God out of people. Kivana ubwiza bw'Imana mu rugo. It takes the glory of God out of the home. Ubundi witegereje Adamu na Eva. If you look at Adam and Eve,
wasobanukirwa imibereho y'ingo zose. You would understand the relationship of homes. Reka mbaho urugero. Let me give you an example. Uyu munsi turiga ku itangiriro ibice bitatu. Today we are going to learn from Genesis chapter 3. Ejo twabonye ko Adamu na Eva babanaga rwose banezerewe. Yesterday we saw that Adam and Eve were living together in joy and peace. Adamu yabonye Eva aravuga ati kabisa uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye. When Adam saw Eve, he said, this is the bone of my bones. Uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye. This is the bone of my bones. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. She will be called woman because she was gotten out of man. Aho ibindi biremwa byose yari yaragiye abiha izina rimwe. He had given one name to all the creatures. Umugore we yamukoreye poem. But for his wife he made a whole poem to name her. Amazina agera nko kuri 6. About 6 names for her, just for her. Niyo mpamvu muzabona abagore. So that's why when you observe women, niyo babwira ngo bakunda care. They love care. Ngo bakunda imitoma. They love sweet words. Burya umunsi Imana bakura mu rubavu rwa Adamu. The day God got the woman out of Adam's ribs, muri genetics zabo hagiyemo iyo nzara y'imitomo. That hunger for care and for sweet words became part of the genetic of a woman. Kuko nibyo bariye bakinjira mu isi. Because that is what they got as soon as they got into the world. Bihita byinjira mu mutima wabo. So it became part of their hearts. Bahora babyifuza. And they are always longing for that. Ariko nimwitegereza. But when you carefully observe, mu gice cya kabiri, in chapter 2, tubwira ngo Adamu na Eva babanaga bambaye ubusa. Adam and Eve were naked and living together. Ngo ntibakorwe n'isoni. And they were not ashamed. Hallelujah. Hallelujah. Bambaye ubusa. They were naked. Bari transparent. They were transparent. Ntibahishahisha. They were not hiding anything from each other. Ntibagenda babunda hiding. They were not hiding, trying to hide. Ubuzima bwiza. That was a good life. Ngo Imana irabireba. And when God observed that, ibona ari byiza. He said it was beautiful. Ibona imibanire yayo n'umuntu. And his relationship with man, ibona ari myiza. It was good. Ibona umugabo agenda yemye. And the man was confident. He was walking confidently. Atabunda. He wasn't trying to hide. Atihishahisha. He had nothing to hide. Muri no minsi abantu barihishahisha. But these days people try to hide. Umuntu aragenda agakora ibintu by'amafuti. You go in the side and do shameful things. Mbere yo gutaka banza gasibasiba muri telefone. And then before going home you start deleting things from the phone. Umuntu atarakora icyaha ibyo ntibyabagaho. Before man sinned, that never existed. Nta nibyari kuzabaho. It wouldn't have even happened. Ariko barabunda. But these days people hide. Ariko muri kuntu Satani ari umugome. And the devil is a liar. Akakwira ati delete. He tells you just delete. Noneho wagera mu rugo. And when you get home, telefone ukayifasha hasi. You put the phone down. Satani akegera umugore. And then the devil goes near the wife. Ariko uzi ibyo uriya mugabo yiriwemo. And then he tells her, do you know what your man has been doing the whole day? Fungura telefone yurebe. Just open the phone and see. Umugore akagerageza gufungura telefone bikanga. The wife tries to unlock the phone and they can't. Akazamenya kugira ngo fungure telefone ya Messi. Kire kushyizemo urutoki rwe. So you find that the man has put a password in his phone. The only way you can open is using his finger. Iyo nkuru nabibwiwe n'umugore utari wo mu Rwanda. So that story was told to me by a woman who is not from Rwanda. Umugore agahora ashaka ukuntu yakwinjira muri telefone y'umugabo. She was always trying to find out how to get access to the man's phone. Wari byamukekagaho. Byamukekagaho suspicious. Because she was suspicious. Noneho bukeye umugabo azayasinze. So one day the man came home drunk. Shyira telefone hariya. And he put his phone down. Aramureka arabanza arasinzira. And then she allowed him to fall asleep first. Aterura rwa rutoki rufungura telefone. And then she took that finger that unlocks the phone. Akubitaho telefone irafunguka. She put it on the phone and the phone was unlocked. Aradownloading ariyohereza aradownloading. And then she downloaded messages and sent to her own phone. And then one day she told the husband, what have you been up to? And then the man said, for how long will you be jealous for unrealistic things? And the woman had sent things to her own phone. So even if you put things in the bin, recycle bin, they spend some days there.
So there are some people who are wise enough to know how to get to that. abikurura yabivanayo. So you can even still get those messages from the encyclopedia. So the man said, okay, here is the phone. He thought he had deleted. And then she sent the messages to herself. And then she asked him, what have you been up to? And then the man said, for how long will you be suspicious? So the woman took her own phone and she unlocked it. And then she said, is it this not you? And this? And this? And then the man got mad, like, where did you get this from? When will you keep listening to rumors? So sinners. Before Adam and Eve sinned, all those things wouldn't have happened. But in chapter 3, when they had sinned, all the good things we saw in chapter 1 and 2, their relationship with God, it disappeared. So in the Bible, we see the consequences of sin. So Genesis chapter 3 verse 8. They had just sinned. Okay. So we can start from verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. And the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves and made coverings for themselves. That is the first consequence of sin. Adam and Eve used to live together naked, and they were not ashamed. But once they had sinned, once they had done what God had forbidden, they started hiding. And they started creating coverings for themselves. And they found out that they were naked. That is the first consequence of sin. The first result of sin, the Bible says it clearly. Sin makes all nations ashamed. Proverbs 14:34. Sin shames all nations. Wherever you come from, even if you came from heaven, when you have sinned, you become ashamed. The reason why when people have come from doing shameful things, they start deleting stuff in their phones, it's because sin shames people. The reason why when people are about to sin, hide. I'll tell you about sinners. One day I went in some corners of the town, far away in muddy roads. I saw a lodge. So I asked myself, this lodge, who comes all the way from town and they live a tarmac road and come to this muddy road? Which tourist comes to lodge here? So the person I was with, they told me, Pastor, you are really innocent. So you are not aware that this kind of lodges,
ati dufite abakiriya have so many clients. ati cyambere The first thing, ati tugira abakiriya bakumaho. They have clients even during the day. Ati kandi bo bishyura ku isaha. And they pay by the hour. Ati kandi amafaranga angana nayo waraye. And they pay the same amount as the person who spends the night. Ati kuko abaza hano. Because when they come here, baba bafite ibyo bashaka guhisha. They are trying to hide something. Umugabo agasohokana umugore utari uwe. So a man comes with a woman who is kugira not his wife. Kugira ngo batazanamenye yuko bari bari hamwe. So in order for them not to be found out that they were together, umugabo akaza mbere. The man comes first. Yafashe icyumba kuko aje kuruhuka kuko akazi ari kenshi. He takes a room and with the pretense of resting because he has too much cyangwa work. ndetse akaza na computer. He can even bring his computer. Ashaka ahantu hiherereyeho gukorera yitonze. Because he wants a quiet place to work in. Umunyabyaha akazi mugenzi we nawe akaza yitwaye. So the sinner, the friend comes driving herself. Akaza agafata ikindi cyumba. She takes another room. Hanyuma akaza kugeraho bagahuza. And then later they meet. Umwe akimuka akajya mu cyundi. One moves to the other's room. Kamaza ngo ibyo byamenyekanye bite. And then you would ask yourself, how were they found out? Bakibagirwa ko rogi zose zo mu Rwanda na hoteli muri iki gihe zigomba kuba zifite kamera. But they forget that all the hotels and the lodges have to have a camera. Kandi rogi zose na hoteli harimo abakozi bakora akazi. And in those lodges and hotels, there are some workers there. Kandi abantu bamwe na bamwe basiga ibimenyetso aho banyuze. And some people try to hide the witnesses, the signs. No, they leave behind it. Oh, some people live behind signs where they have passed. Hakabaho n'abakozi bakora muri moteli. And they are also in those hotels, they are employees. None umwaka akakubwira atari kuzihe. So the employees may start talking. Hari umupastori mugenzi wanjye. One of my fellow pastor yigeze kwihengeka nk'uko. One day went on the side like that. Ntiyamenye ko bamwe mu bakozi bakora aho ngaho ari abakristo. And he was not aware that some of the employees of that lodge were his congregation. Barumagiwa ntibavuga. They kept quiet. Urabona nkuko mungana gutya. So you see the way you are many. Ntabwo mbazi mwese. I don't know all of you. Urashobora kujya ahantu nibwira ko nihengetse. So I may go somewhere thinking I'm hiding. Wewe atarweze burya na pastor arihengeka. So they saw him and they were like, oh, so even the pastor does this. Munyabyaha. A sinner. Kuko abantu kuva aho Adamu yakoreye ibyaha. So since Adam sinned, icyaha cyabatesheje agaciro. Sin made people lose their value, shame. Batangira kubundabunda. And they started hiding. Batangira kwishakira ibicocero. And they started looking for coverings. Barakavaringa up. And they were covering up. Shaka ibicocero. And they looked for coverings. Ibicocero. Coverings. Ibicocero by'ibyaha. Coverings of sin. Hari umuntu wajyaga aririmba kuri radio. There's a man who used to sing on the radio. Ngo nankubita urushyi. If you slap me, let him slap me. Ngo ariko nkubita igitenge. But give me a piece of clothing afterwards. Ndakurahira. Ntabwo igitenge kizasibanganya urushyi burya cyambarira hejuru ariko ruba rugihari. But the gift will never hide that slap. Even if you wear it, you'll still have the effect of the slap. Ibicocero. Those are coverings. Biremera ibicocero. They tried to create coverings for themselves. And people these days create coverings. Nasubiramo mva. Umuntu aragenda akanywa. Someone goes and drinks. Hanyuma akagura shikarete. And then they buy chewing gum. Cyara twiga mu seminari. When we were in seminary, natwe twajyaga tubikora. We used to do that. Ko twari abanyabyaha. We were sinners. Tukagenda tugiye mu byo bitaga promenade, abanyeshuri tukagenda tu murongo tugiye gutembera. Ari abantu batembereye muri ubwo bwose bajyanye mwese ikigo cyose cyatembereye. We would go out for a walk as a school. Kandi abantu batembereye ariko have some people gone for such walks. Sinzi niba bikibaho. I don't know if it exists anymore. No, twavayo. So once we come back from the walk, tukigenda. While we are still walking, twari dufite umupadiri rero w'umwana mwiza. We had a priest who was kind. Yadukundaga urukundo rwose nk'umubyeyi n'abana. He used to love us like his own kids. Bana banjye. Then he would say, my children. Twari tumuzi. We knew him. He was so predictable. Byari byoroshye kumubara. Yeah, he was very predictable. Akajya imbere.
So he would go in front tukamukurikira nk'intama zikurikiye umwungeri and we would follow him like the sheep following a shepherd. ariko muri izo ntama hakabamo n'ihene But among the sheep there were some goats. aho tunyura ku tubari So when we pass bars, abana bamwe bakagera gutyo pyu some of the students would just enter the bars. They would enter the bars. bakicara igihe turi muri promenade hari ahantu twajyaga nko muri kilometero enye tukajya hejuru ku musozi tukaririmba indirimbo z'Imana padiri akanezerwa cyane. So we would walk for like 4 kilometers, go to a mountain and sing gospel songs, and the priest would be happy. abandi basigaye hehe But some were left in the bar. barimo kurakara niko twabyitaga hari umugabo witwaga urakari yari afite akabari bakavuga ngo twasigaye turakara. So they would name the action to the owner of the bar. twashoboraga no kubikoraho komanteri padiri ntamenye icyo tuvuga. And we would even comment about going drinking, and the priest wouldn't ukumva know. abantu baravuga ngo kanaka barakaye. Because we had a code that was named after the owner of the bar. padiri rimwe na rimwe ndetse akabaza ati se bari babaye iki. And then the priest would ask, what do you mean? ntamenye ko binyobitse bakarakara. But it was our own secret code of going ariko to the kubera ko bar. twabaga twagarutse abareba But when he would see them when we are returning, ariko iyo bagarukaga but when they return, twacaga ku ishyamba ry'intusi we would pass by a forest, bagaca intuzi bakaza bazihekenya. and they would pick some leaves to chew. niyo padiri yari kubahamagara Even if the priest would call them, ari babwira ati twari twarwaye gripe duhekenya inturusu. twari twarwaye gripe tuza duhekenya inturusu. so they would tell him we are just chewing these leaves, eucalyptus leaves. twari abanyabyaha Who were sinners babundabunda. and were hiding. dutangira tukiri bato. We start young. nababwira ibintu byose abantu bakora babundabunda. I would tell you so many things that people do when they are hiding. ugahekenya shikurete. You chew gum. icyo gihe zari zitaraza. That time we didn't have chewing gums. abakuru bangana nanjye For those who are old like me, muri za 77 muri za 73 na 4 na 5 na 7 twiga sogonderi in the 70s, 73, 75, when we were in high school, habagaho bombo ariko ntabwo habagaho we shikurete. had sweets, but we didn't have chewing gums. kandi bombo ntabwo zasibanganyaga umwuka w'inzoga. And sweets cannot hide the smell of beer. ariko inturusu mbisi But the eucalyptus leaves, zikora karimo keza. they did that very well. ni igicocero cyiza cy'abanyabyaha. It's a good covering for sinners. na shikurete It's like a chewing gum. n'ibindi And many other things, biremera ibicocero. coverings. kuki abantu biremera ibicocero? Why do people try to hide? kuko icyaha gikoze isoni. It's because sin shames. hari n'abandi bageraho igicocero noneho kikaba icyaha kiyongereye ku kindi. Some people use a covering, but it becomes a sin on top of the yaba yanyoye sin. So they drink, cyangwa yakoze ibyaha or they have sinned, akongera umujinya. and then they become so mad. agataha avuga ati mukura abana mu nzira cyangwa murambona. When they go home, they're like, either you get the kids out of the way or you see my anger. arimo aratwikira ibyaha bye. Because he's trying to hide his sins. icyaha Sin ingaruka zacyo and its results. gikura umuntu mu bwiza bw'Imana. It gets man out of God's glory. murebe iki icyaha cyakoze. So look at what sin did. cyabatesheje agaciro. It made them lose their value. It shamed them. nahoze mbibabwira I've been telling you this. nigeze gutanga urwo rugero. I once gave you that example. nanone ntabwo ari urw'inaha ngaha. That person also is not from Rwanda, kuko mu Rwanda ntabwo bihaba. because such people don't exist in Rwanda. umwana arambwira ati One child told me, byagongera one of the things that make me sad, nsa na papa I look like my dad, kandi mfite izina rye. and I have his name. nabuze uko mbikuraho. I don't know what to do to get that name, to get rid of his name, imyitwarire y'inkozi isoni. because his behavior shames me. icyaha Sin, gitesha agaciro. it makes you ashamed. icyaha Sin gikoze isoni. shames you. umukobwa A young lady aricara sits down agasambana and she commits adultery. agatwara inda. She gets pregnant. jyewe njya nseka iyo bambwira ngo inda zitateganijwe. Sometimes I laugh when they tell me about unplanned pregnancies. ngira ngo babuze ijambo ryiza. It's maybe because they lack a proper word. ubundi nta nditeganywa. Because no pregnancy is planned. n'umugabo n'umugore iyo bayipuraninze kenshi ntibifata.
Even when a man and his wife plan it, most of the time they may fail. iyo bavuga rero ngo inda zitateganijwe, So when they talk about unplanned pregnancies, ngo urubyiruko n'inda zitateganijwe, young people with unplanned pregnancies, abanyabyaha, sinners, bagatwita. they get pregnant. Nkitangira kuba pastor mu Biryogo, When I first became a pastor in Biryogo, abantu barambwira ati turanezerewe ubwuje. people told me, we are very happy now that you're here. Ugiye kudukiza abageni basezerana batwite. You are going to get us rid of ladies who come to get married when they are pregnant. Ndababwira ni mwanyibeshyeho. And then I told them, you are confused. Ni umunezero kuri jewe iyo mbonye umukobwa utwite abona umutwara akamukura mu isoni. It's my joy when I see a pregnant young lady get married. None ndababwira ntimugire ngo nuko mbishyigikiye. Don't think it's because I support that. Mpitamo uwo nguwo ukora ibyo. I would rather prefer that one Akaza nkamusezeranya. and wed them. Muzi impamvu? Do you know why? Abajene barambwiye. The young people told me Ntaraba pastori. before I became a pastor, Nari umuvugabutumwa. I was an evangelist. Barambwira ati muri ino minsi They told me these days, gukuramo inda abortion, ati ni nko kujya muri regre. it's like having your periods. Ati upfa kuba utararengeje amezi 3. As long as you are not gone beyond 3 months, Ati iyo ubibonye kare. when you see it earlier, Ati hari ikinini there's a pill you swallow, and then you get rid of it. noneho mbwira abo ngabo bambwiraga ngo nzabuze abasezerana. So I told the people who were asking me not to wed pregnant ladies. Abandi se ari uwasezeranye. So I would ask them, between the one who comes to get married, Atwite pregnant, bigaragara. and visibly pregnant, Ari n'uwakuyemo inda. and the one who aborted, Agasezerana inda yigororotse. and then they get married with a flat tummy. Umunyabyaha mubi n'uwuhe. Who among them is the sinner? Kuko muri no minsi abantu barabundabunda. Because these days people hide. Abakobwa barakuramo inda kugira ngo bye kugaragara yuko bazitwaye. Young ladies abort so that no one will know they got pregnant. Ariko reba ububi bw'icyaha. But Ububi bw'icyaha. the bad thing about sin, Ntabwo bikuva mu mutwe. it does not leave your mind. Iki gihugu cyo reka kivuge kuko cyo kiri kure kandi niho byabereye. Let me say this. Twigeze kujya kubwiriza muri Accra, Ghana. We once went to preach in Ghana. Umukecuru w'imyaka nka 70 aza kundeba. An old woman around the age of 70 came to see me. Arambwira ati umuvuga butumwa. And then she said, evangelist, Numvise uvuga ko amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose. I heard you talk about the blood of Jesus that cleanses all sins. Jewe papa ni umupastori. My father is a pastor. Mfite imyaka 19 natwaye inda. When I was 19, I got pregnant. Abantu barambwira ngo iyi nda yawe izakoza so isoni. And people told me this pregnancy will bring shame to your dad. Uzaba iciro ry'imigani. You will become the talk of the town. Ati banjyana hano bayikuramo. So they took me someplace and they Ati ariko aborted. guhera uwo munsi. But since that day, Ati iyo nda yabaye urubanza. that abortion is always becoming a problem for me. It's an accusation to me. Ati mpumiriza gutya najya gusenga. When I close my eyes when I'm about to pray, Satani akaza akambwira ngo inda wakuyemo. the devil comes and tells me the child you Imana aborted, yarakurebaga. God was seeing you. Kandi uriya mwana wishe. And the child you killed, Nubwo atari yavutse ngo umubone. even though you hadn't seen Ku them, munsi w'amateka on the day of revelation, azagucira urubanza. that child will accuse you. Amaraso ye Their blood aratakira mu butaka. is crying out from under the ground. Naramubwira ni madame. So I told her, Cyatumye aza kundeba. the reason why she came to see me, Nari nigishije kuri Yesaya 53. I had preached about Isaiah chapter 53. Yesu wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Jesus carried our sins and our unrighteousness. Amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose. And his blood cleanses all sins. Arambwira ati tekereza ko ndi umudiyakoni mu itorero. So she asked me, can you believe that I'm a deacon in the church? Tekereza ko ndi umwana wa pastori. Can you believe that I'm a pastor's daughter? Ariko ko ntekereza ko ntazajya mu ijuru. But I always think that I will not go to heaven. Ndamubwira numva madame. So I told her, uyu munsi ndashaka kukubwira ubutumwa bwiza. Today I want to tell you the good news. Ngiye kukubwira inkuru iri buruhura umutima wawe. I'm going to tell you a good news that will give peace to your heart. Ngiye kukubwira inkuru iri bugusubizemo ibyiringiro. I'm going to give you good news that will give you hope. Umunsi watuye ibyaha byawe. The day you confessed your sins, amaraso ya Yesu yahanaguye icyaha cyawe.
The blood of Jesus wiped away your sin. kandi amaraso ya Yesu The blood of Jesus avuga ijwi rirenga ry'ayo maraso wavuye, speaks louder than the blood that you shed. kuko Imana yacu, Because our God ni Imana y'imbabazi. is a merciful God. Ndamusengera, I prayed for her, ambwira rwose ko yumva aruhutse, and she told me she feels peace. ariko ikintu cyari cyaranamuhejeje muri uwo mutego, But the reason why she had remained in that state, yabimbwiye kuko ndi umunyamahanga, she told me that because I was a foreigner. yabimbwiye kuko icyumweru cyari gushira nkataha, Because I would leave after 1 week. tutazongera guhura ngo murebe mu maso, And I would never see her and look at her face ngo amenye ko mbizi, and know that I know her secret. kandi nasanze icyo ari ikibazo cy'abantu bose. And I think that is a problem of many people. Imyaka 17 namaze mu gipastori, The 17 years that I spent as a pastor, niyo maze ubu ngubu kuko ndacyakirimo, and ndacyakira abantu. I'm still a pastor anyway. Ntabwo ndabona abakristo b'abanyabyaha biremera baza kundeba ngo bambwire ko bakoze ibyaha. I've never seen any member of Remera congregation come to tell me that they have sinned. Ariko andi matorero y'uyu mujyi, But members from other churches in the town, nageze aho ndavuga ariko ngomba kuba narakoze akazi neza. sometimes I thought maybe I did a very good job. Iremera nta bapagani babo, And there are no sinners in Remera. baba muri ariya matorero yandi. So sinners are from other churches. Ariko se mwibwira ngo nibyo? But do you think that is right? Oya. No. Ahubwo ntabwo bashobora kuza kundeba, bashobora kujya kureba pastori w'ahandi kuko baba bavuga ati atazajya mbona buri cyumweru. Yeah, they don't feel comfortable coming to see me. They prefer to see a pastor from another church so that I don't read that sin in their face every Sunday. Kubera iki? Why? Icyaha gikoze isoni. Because sin shames. Kubera iki? Why? Icyaha cyambura umuntu icyubahiro. Sin removes glory from the person. Umunsi umuntu yakoze icyaha, The day man sinned, ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho. the glory of God left him. Umunsi umuntu yakoze icyaha, The day man sinned, yatangiye kubundabunda. he started hiding. Umunsi umuntu yakoze icyaha, The day man sinned, yatangiye kwambara ibicocero. he started covering Umunsi himself. umuntu yakoze icyaha, The day man sinned, ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho. the glory of God left him. Wenda wicaye hano uyu mugoroba, Maybe you're sitting here this evening nawe umutima wawe ugucira urubanza. and your heart is accusing you. Ndashaka kukubwira I want to tell you, ngo niba warihanye if you repented cyangwa ushaka kwihana, or you want to repent, igisubizo uyu munsi the answer today kiri hano. is here. Haleluya. Hallelujah. Kuko aba bantu bamaze gukora icyaha, Because once these people sinned, icyaha cyashenye ibintu bigera kuri 5 ngiye kubabwira. sin destroyed 5 people that I'm going to 5 things I'm going to tell you. Icyambere, The first one, icyaha cyabatandukanije n'Imana. sin separated them from God. Umurongo aho muri icyo gice cya gatatu, So in Genesis chapter 3, umurongo wa ariko reka manze mvuge akantu kamwe ne kugasimbuka ko karakosora imyumvire mibi abantu bagira. let me say one thing first. Njya numva abantu bigisha I sometimes hear people when they are mu preaching biterane by'abubatsi in married people's gatherings ngo buri icyatumye uva kuri icyaha, that the reason why Eve sinned, ngo Adamu ngo ashobora kuba yari yagiye muri business, maybe Adam was away in business ngo asiga umugore ari wenyine, and he left her alone, ngo muri iyo loneliness ngo and then she eva, got lonely, ngo aganirizwa n'inzoka. and then the snake spoke to Eve. Wrong. That is wrong. Ko Bibiliya tubwira ngo Eva asoroma uburuto yari hamwe na Adamu. Because the Bible says when Eve took the fruit from the tree, Adam was with her. Yes, inzoka ivugana na Eva, Adamu ntiyari ahari. Yet when the snake talked to Eve, Adam was not around. Ariko ntabwo umugabo azagendana n'umugore aho agiye hose. But the wife will never walk, the husband will never always be with the woman Ariko everywhere. asoroma urubuto bakarurya. But when she took that fruit, Adamu yari ahari. Adam was there. Iki ni icyaha cyakozwe n'umugore n'umugabo bari kumwe. So this sin was committed by both the man and the wife. Ariko Imana ije kubareba, But when God came to see them, icyaha cyari cyamaze gukora umurimo. sin had already Done its had job. effects. Icyambere bo ubwabo babonye bambaye ubusa. Because they had already realized that they are naked. Mu yandi magambo bibonye bari mu cyaha. In other words, they found themselves in sin. Mu yandi magambo icyaha cyari cyamaze kubakoza isoni. In other words, sin had already shamed them. Mu yandi magambo icyaha cyari cyabambuye ubwiza bw'Imana. In other words, sin had already taken the glory of God from them. Hanyuma biremera ibicocero. And then they started hiding and covering themselves. Bumvise imirindi y'Imana. When they heard the footsteps of God, Bya bindi twabonye ejo bitangira gusenyuka. so like what we saw yesterday, Imana irababaza ngo
God asked them. Imana ihamagara uwo mugabo. So God called the man. Iramubaza iti. And he asked him. Adam we. Adam. Uri. Where are you? Agoreka mbabwira ikintu. Let me tell you something. Shiramo izina ryawe. Put your name there. Antoine we. Antoine. Uri. Where are you? Jeanne we. Jeanne. Uri. Where are you? Imana ije kakubaza wabibwira kuri. If God was to ask you that, where would you tell him that you are? Niba mwabonanye mu gitondo. If you met in the morning, you would tell him, God, we talked this morning. If you've been praying at noon, you would say, God, wasn't I talking to you at noon? But if you are busy in other things, and you no longer have time to talk with God, and you no longer have time to read the Word of God, or you've never actually done that, God is asking you, where are you? Where are you? Because Adam tried to hide from God. His relationship with God was destroyed. And even now, many people's relationship with God is broken. We are busy in many other things. We have no time for God. We are very busy in other things. And God warns us, but we don't listen. But this evening, in the 40 days, tell God, I am back. Yahweh y'imbabazi impamagara ngonozwe n'amaraso yawe nditabye Yesu Hallelujah. Amen. Uyu munsi Imana irimo irabaza ngo ariko wagiye he? Today, God is asking, where have you been? Yewe murokore wicayemo hano uyu mugoroba. You who is sitting here today. Wajya gusenga amasengesho yawe akakubera ikivumbikisho cy'ubuzima. You used to pray and prayers were sustaining you. Wajya gusoma ijambo ry'Imana rikakubera umunezero. You used to enjoy reading the word of God. Wajya gukora umurimo w'Imana bikakubera ishema. You used to be proud of serving God. Imana imiravuga ngo uri. God is asking, where are you? Kuko uretse no gutesha umuntu agaciro. Because as apart from shaming somebody, icyaha kijyana umuntu kure y'Imana. Sin also takes somebody away from God. Icyagatatu cyabayeho. The third thing that happened, Adamu na Eva barireba. Adam and Eve looked at themselves, babona bambaye ubusa. And they found that they were naked. Bambaye ubusa. Naked. Abantu benshi iyo ndwara yaradufashe. And many of us are suffering from that disease. Tugenda twambaye ubusa. We walk around naked. Tugenda twisuzugura. We despise ourselves. Tugenda twigaya. We despise ourselves. No, urareba. Kintu rero kijya kintangaza. So one thing that amazes me, umukecuru w'imyaka 60. A 60-year-old woman, aba bakiri inkumi. Maybe those ones are still young. Akagenda kambara mini. They put on a miniskirt. Kaza rwo umukecuru. Then you ask yourself, this old woman, ufite amaguru ariho imitsi yabaye umukara, whose legs have black veins, yambaye mini ngo bigende biti. Why are they wearing a miniskirt? Arashaka kuba muto. They want to be young. Arashaka gusa n'abato. They want to look like young people. Umusaza nkanjye. An old woman like me, a man like me. Jesi nkunda kumaraho umusatsi. I don't like cutting my hair. Ahubwo ngira temptation yo kureka nkagira afro nk'iyo nagiraga kera nkiri umusore. I would rather prefer to have an afro like the one I had before. Ariko haje imvi. But now I have gray hair. Nagenda nkajya ahantu. And then I go somewhere. Bakantereramo kanta. I dye my hair. N'inzara bakazisiga. And they paint my nails. Ibyo nta kibazo kirimo. It's okay. Cyo nta kibazo mbona. That's not a problem. Uwo muntu ubwo akunda kurimba. It's just that you like being smart. Akunda gusa neza. You like looking nice. Ariko yarangiza.
But afterwards, agahura n'inkumi. I meet a young lady. Ubu muzi yuko do you know, ndamutse nikubyeho gatoya nkikuba scrub myself, if I could scrub myself nkafata agashipu and get some nice shape nkatangira kwigendesha ukuntu and start walking in a funny way, nkambara blue jeans nk'utwo nambaraga cyane nkiri and agasore, put on blue jeans like I used to do when I was young, nkakubitamo aga t-shirt and a t-shirt, ariko muzambwire rimwe nambare nk'uko nambaraga kera muri ukuntu maybe ask me to dress the way I used to dress when I was young. Akaburu jeans kamfashe ko ndagafite. I have a blue jeans, a tight one. Nshigaje kuzashaka agakote kako. I would find a suit for that. Hanyuma nkaza ntiyogoshesheje. And then I cut my hair. Hagashya. Then ariko umusaza nkanjye. But you find that an old man like me, ubundi ndigira muto ngo nkure miki. Why do I want to be young, to look young? Adam na Eva. Adam and Eve, munsi y'igiti, under the tree, bibonye bambaye ubusa. They found themselves naked, bagira isoni z'uko basa, and they became ashamed of the way they look, bajya kwihisha Imana. And then they went to hide from God. Bageze munsi y'igiti, so once they reached under the tree, hari igihe njya nkina n'abana n'abuzukuru banjye. Sometimes I play with my grandkids. Mfite agatoya cyane rero kigize smart cyane. So the young one pretends to be smart. Kazakamwira ati grandpa. Then she tells me, Grandpa, we are going to play hide and find. Twihishane. We are going to play hide and seek. Amubwira ntibanza wihishe. Then I tell her, okay, hide first. Kagenda kajya munsi iruhande rw'intebe. Then she goes near a chair. Ntabone ko kubera ko ndi muremure naho yihishe ndamureba. And she doesn't realize that I am tall and I can still see her. Ariko nkirebesha hirya kugira ngo ntica amabwiriza y'umukino. So I pretend to look aside so that the game can continue. Ariko ko nakubuze. And then I pretend that I'm looking for her, that I can't find her. And then she would let her move from the spot. Grandpa. And then say, one goal. And then say, Grandpa, I've won. And then I would tell her, I don't know how to hide. So you have won. That is what Adam and Eve did. You cannot hide from the eyes of God. Because God is above and He sees you. Even if you go to the farthest road, He will find you. Maybe your wife won't find out, but God knows. Even if you go to a faraway country where you are not known, God knows where you are. Don't lie to yourself. Don't hide under the tree. There is nowhere where you can hide from God because He is far away. He is above. So sin separated them from God. And they became ashamed. And God asked Adam, where are you? He said, I heard your footsteps and I went to hide because I'm naked. Even though he created a covering for himself, he's still naked. An old woman in the 60s is a church warden, is a pastor's daughter, but she has aborted. But it never left her mind. Adam and Eve are hiding under the tree. They have created coverings for themselves, but they still feel naked. And then God said, Adam, have you eaten from the forbidden fruit? Have you sinned? There is no peace for the sinners, says the Lord. There is no peace for the sinner, says the Lord. Adam said, it's not me. It is the wife. So this finger, I've never seen any man who comes to see me or a woman who comes to see me when their marriage has issues. And then they come and tell me, Pastor, can you help me? Because I'm a bad husband.
nananiye umugore wanjye. I am becoming impossible to my wife. ahubwo ambwira ibintu bituma umugore we yaramubujije amahwemo. Instead they tell me a big list of the wife's sins. Nabwira muzaza n'umugore wawe Then I tell them, bring your wife. Yahagera. When the wife comes, yavuga. When she starts talking, asanga pe. Then I am amazed. Wa mugabo nawe ntiyoroshye. And I'm amazed that the man is also not that easy. Ariko hari igihe bazana. At times they come together. Ugahita byumva ko hari umwe pe. And you immediately realize that one of them is really to blame. Icyaha cyatandukanije umugabo n'umugore. Sin separated a man from his wife. Ni nacyo cyatandukanije amoko. And it's the one that actually separated many nations. Nicyo cyatandukanije uturere. And many regions. Reka mbaho urugero. Let me give you an example. Muri Repubulika ya Kabiri ku gihe cya Habyarimana. During the Republic in the time of Habyarimana, bakuyeho abo bitaga abanyanduga. They removed those who were called abanyanduga. Noneho twigaga muri university. And we were in the university. Kubyari bikiri recent hari haciyeho nk'imyaka 3 gusa. It was just like after 3 years. Abanyagitarama n'abanyagisenyi Ruhengeri ntibavugane. 3 years before, the people from Gitarama and Ruhengeri, they were just talking together. Aba bantu bangana. And then they started hating each other. Uyu nguyu se n'umuturage. And for one of them, the father is just an ordinary man. Gitarama. From Gitarama. Uyu nguyu nawe ni ngofero wo ku Gisenyi. And the other one, the father is an ordinary man from Gisenyi. Murangana mupfiki ko nubundi ari Kayibanda wari uri hari Habyarimana mwese ntiyabakamiye. Why do you hate each other? Because you've never gained anything from Kayibanda or Habyarimana. Am I right? Ariko ugasanga ntibashobora. But you find that they really hate each other. Ari igihe umuhungu umwe. One man. Mwene ngofero wa Ruhengeri. One young man from an ordinary father in Ruhengeri. Agiye kwirongorera umukobwa. Was going to get married. Mwene ngofero w'Igitarama. From another simple woman in Erega byahindutse ikibazo kuri campus. It became a very big problem on the campus. Kubera iki? Why? Abanyabyaha. Because they are sinners. Wanga umuntu ngo nuko yavuye hariya. And you hate someone because they came from this and that place. Ariko hano mwebwe muri beza ntabwo ibyo mwabikora. But for you are so good, you can't do that. Niba ndi mugufi. If I'm short, ndi mugufi. I am short. Izuru ryanjye ni rinini. My nose is big. Ubundi wagira ngo mbigenze. What do you want me to do? Ko navutse nkasanga ndifite. This is how I found myself. Uranyanga ngo mbigenze. You hate me, but what do you want me to do about it? Nzakura hehe imashini nkwega ngo mbe muremure. Where will I find a machine that will make me tall? Nzakura hehe umubaji w'amazuru ngo niryanjye risongoze. Where will I find somebody to straighten my nose? Wenda giwe navutse mfite rirerire. Even if I was born with a long nose. A long one. Uranyanga ngo mbigenze. Why do you hate me? What do you want me to do? Hari aho uzi bashobora kurigabanya. Do you know a place where they can shorten it? Hello. Uzaho biva? Do you know where that comes from? Abanyabyaha. Sinners. Abanyabyaha. Sinners. Ibyaha. Sins. Iki cyariko iki kigirwamana cyo mwaracyubakiye. So this idol is well settled. Ari gihe Paulo yagiye muri Efeso. One day Paul went into Ephesus. Abacuzi baho barigaragambya. And the Smiths there had a riot. Baravuga batarutemi Efeso irakomeye, arutemi Efeso irakomeye. And they were rioting, say Artemis from Ephesus is strong. Kambabwire. Let me tell you. Ikigirwamana cy'abahutu n'abatutsi kiba muri iki gihugu. The idol of Hutu and Tutsi in this country kimeze nka rutemu y'abanyefeso. Is like Artemis from Ephesus. Twigeze gusura ikintu cyitwa Sphinx muri Egiputa. We once visited the Sphinx. In Egypt. Ni igistatu gifite ku mutwe umwe gifitemo isura y'umugore. It's a statue. One side it has a face of a woman. Akazuru keza ka. A very tall nose. Ku rundi ruhande gifiteho y'umugabo. And then on the other side looks like a man. Avuze iki kintu nuko ari kinini wakimura akagishyira mu Rwanda. So then I said maybe if I could take this thing to Rwanda. Avuga ngo hariya ni ku ruhande rw'abatutsi hano ni ku ruhande rw'abahutu. And then say this side is for Tutsi, this other one is for Hutu. Ndabizi neza ubu benshi muri mwebwe murimo murakobana ku mutima. I'm sure many of you are now feeling that in your hearts. Ariko iki kigomana nagihaye isezerano.
But I've gave a promise to this idol. Every time I have an occasion, I will stone it. It is killing our people. It has separated us. We speak one language. We beg. We marry the same people. We have the same culture. But you start saying that girl with that kind of nose. Are you sure they are not mixed? But just tell me. They are a mixture of what and what? Two saved people who pray. But they say, no, our child will not marry a mixed lady. Sinners. Sinners. This country has been destroyed by that sin. Once somebody talked about it once. And then I told them, those things you're boasting about, can you get something out of it on the market? And maybe say we are gaining something from it. We hate each other on worthless things. Why? Under the tree in the Garden of Eden, Adam was pointing a finger. Sin came in. Today I'm not going to call for an altar. Because many of you will say, oh, the pastor will think I have that idol. Repent of other things and leave that. Because I know people are stuck on it. But what do you want to do with that? So at times people ask me, so you want us to intermarry each other? And I tell them, for me, that's not a problem. You marry the person you love, and you marry the person who loves you. If my son falls in love with a daughter from whoever, that's their issue. I don't have to concern myself with it. If they love each other, let them love each other. But let me not talk more. And for those that have touched your issue, just forgive me. But I wish you could repent from that. Because one day we'll stand before God. We'll stand before God one day. Even now God is seeing us. We hide each other. We are hypocrites. Our coverings are transparent. In the eyes of God, those coverings are transparent. And I thank God for revealing this to me early. Because it took me much to get out of that idol. Because I used to hate Hutus and I had a good reason for that. Because they killed my dad. And they chased us away from school. And they had chased me away from my job. So I had evidence for my hatred. But Jesus took me under the cross. And he told me, if you plan to follow me, remove that. Get rid of that. We are going to see this in week 6. Pointing fingers. Men point fingers. Ethnicity points
But God says all of that is because of sin. cya gatatu icyaha cyashenye cyangwa icya kabiri The third thing that sin destroyed, cyashenye imibanire y'umuntu n'ibimukikije. it destroyed destroyed relationship between man and his surroundings. Imana ibwira Adamu na Eva God told Adam and Eve, ngo guhera uyu munsi from today, muzajya murya mwiyushya kuya, you will eat out of your sweat. ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu, The land will bear thorns. mu yandi magambo buzakurwanya, In other words, the land will fight you, nawe uzaburwanya. and you will also fight it. Muri kino gihe turavuga ngo kwangirika kw'ibidukikije, So we talk about destruction of the environment, kwandura kw'ibidukikije, environmental pollution, ndetse climate change, climate guhindagurika change. kw'ibihe, kuko umuntu ibyaha bye byamuteye. Climate change yatewe n'iki? What brought about climate change? N'ibyotsi twohereza mu kirere. It's the fumes that we send up. Kubera iki? Why? Ucukura ubutaka tugashongesha byinshi tugatumura Because ibyotsi byinshi. we dig the ground, we look for precious stones, twarangiza ikirere cyacu kikangirika. and then we pollute the environment. Ibyaha. Sin. Icyanyuma. The last thing, Icyaha. sin, cyambuye umuntu imibereho. it took man from his livelihood. Avuga ngo muzajya mwiyushya kuya. Says you will sweat before you can eat. Kandi mu kwambura imibereho, And destroying that livelihood, bimuzanira n'agahinda. it brings also sadness. Ngo muzajya mupfa. You will die. Icyubahiro cy'Uwiteka kimaze kuva ku muntu, When the glory of God left man, Imana iramubwira ngo kandi iyi nzoka God told him, this snake you see, izakuruma agatsinsino, it will bite you. nawe uzayihonyora umutwe. It will bite you, and you also crush it. Urya munsi inzoka yemerewe kuruma umuntu, So the day the snake was allowed to bite a man, uzi burya iyo wari ukomeye, do you know if you are an Very important person? tuvuge ko ari umusirikare mukuru, Maybe you are a high army official, amaranka yawe bakayahunguraho, and then they remove your ranks. unyura imbere y'abasirikare bajya baguha isaruti, You pass in front of the soldiers who used to salute you, bakaguhema. and then they mock you. They're like, bakaguhema they mock you kuko nta bushobozi ufite bwo kugira icyo batwara. because you no longer have any power on them. Umunsi umuntu Imana yamwambuye icyubahiro cyayo, The day God's glory left man, inzoka ikagira uburenganzira bwo kumuruma, and the snake was allowed to bite him, na mikorobe zaboneyeho. even the microbes took advantage. Burya wa mugabo dushobora kumurya, And they said, okay, we can take advantage of that man. inzoka ziramurya, So the microbes came, attacked him, virusi the ziramurya, viruses attacked him. byinjiranye n'icyaha. It all became with sin. It came with sin. Ko byagombaga kuzana urupfu. Because they were meant to bring death. Ndashaka umuntu waba, ariko naragishatse narakibuze. There's something I've been looking for. Abantu bangana nkanjye People who are my age, bize primaire mu gihe cyacu, who went to primary school in my time. hari umuntu waba afite cyangwa yibuka igisigo cyitwaga imihigo ya bene rupfu? Do you remember a poem called Mihigo ya Bene Rupfu? Ndacyibuka nari naragifashe mu mutwe, cyatangiye bivuga ngo urupfu rwabonye rugiye gusaza. I had memorized that. It used to start with a saying that when death found out it was getting old, Ruhamagara abana barwo ngo ruhigishe, it called its kids to teach them ngo rumenye uwo ruzasigira ubutwari. so that they would know it would leave a legacy to them. Anyway, n'abatwumva online, Even for those listening online, umuntu uzambonera icyo gisigo rwose azakinyohereza if you nzamushimira. find that poem, please send it to me. I'll be happy. Amakaye yanjye yagiye atakara mu ntambara zitandukanye z'iki gihugu, My books were lost in different wars. ariko urupfu rwinjiranye n'ibyana byarwo. So death came with its children. Umunsi Imana yavuze ngo gupfa ko muzapfa, The day God said to die, you will die, haje ibigomba kutwica, the things that were meant to kill us also came along. byaje muri iryo jambo. It came in that word. Kugira ngo mbarangirize iyo nkuru y'imihigo ya bene rupfu, So to end that story of death and his children, finally uwabakuyemo bose, sabukuru iravuga ati imwese ibyo murimo kuvuga. sir? Sabukuru, old age, Okay, old age iravuga said, ati mwese ibyo murimo kuvuga whatever you are saying, ubutware nimubunyegurire.
Just give me that authority. ko nuwibwira ko ari umusore akomeye, Because even the one who thinks they are strong, they are izi young, ndwara zose muzabonera umuti. I will find, you may find a cure for all the diseases. Ariko ngiye mfata umusore nkamugondagonda, But for me, I take a young man and I twist them akanwa nkakamaramo amenyo, and I remove all the teeth from their mouth. amaso nkayahuma, I blind their eyes, ugasaza tu, and then you get old kuko gupfa ko tuzapfa. because you are going to die. Izo ni ingaruka z'icyaha, And those are consequences of sins. ariko Imana ishimwe But we praise God ko muri ayo magambo yose because in all those words, Imana yatanze isezerano. God has given us a promise. Reka nsoze Let me end umurongo wa 15. on verse 16. aravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsi. Oya, nashaka kuvuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'inzoka. Reka ne kubishakashaka biri muri icyo gice murongo nawanditse nabi. Mu rubyaro rw'uyu mugore, Out of the woman's offspring, en fait ni Imana yabwiraga inzoka, and God was telling the stone, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose yo ku bugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro n'uwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsintsino. Genesis chapter 3 verse 14. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Hallelujah. Mu rubyaro rw'uyu mugore Out of the offspring of this woman, azavamo uzakumena umutwe. there will be someone that will crush your head. Hanyuma hepfo And then when we go down, Imana irimo kubasezerera, when God was bidding them farewell, Uwiteka Imana ibaremera, Imana Uwiteka iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Umurongo wa 21. so that is verse 21. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Iki ni igishushanyo cya Yesu wari kuza akaducungura, This is an image of Jesus who would come to redeem akamena us umutwe w'iriya nzoka. and crush the head of the snake. Mu yandi magambo akayambura ubutware yafashe. In other words, he would take power out of the serpent. Iri sezerano Imana yarigarutseho And God came back to this promise. mu Itangiriro 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. In Genesis chapter 12 verse 2 and 3, Ibwira Aburahamu he told Abraham, ngo mu rubyaro rwawe out of your generation, hazavamo uzahesha amahanga yose umugisha. chapter 2. Bitranslating uko biri ntabwo. Okay, out of your generation, you will have one that will bless all the nations. Irongera risubiramo ibwira Isaka And then he told Isaac mu gice cya 26 in chapter 26, umurongo wa 4 n'uwa 5, verse 4 and 5, mu rubyaro rwawe in your offspring, hazavamo uzahesha amahanga yose umugisha. one of them will bless all the nations. Ibisubiriramo Yakobo, And he repeated to Jacob, mu rubyaro rwawe in your generation, hazavamo uzahesha amahanga yose umugisha. one of your generation will bless all the Ibisubiriramo nations. Dawidi, And he repeated it to David. Samweli wa 2 igice cya 7, 2 Samuel chapter 7. iramubwira ngo He told him, nzakubakira inzu I will build a house for you, kandi uzava mu rubyaro rwawe and one of your offsprings azima ingoma itazashira. will reign forever. Abahanuzi babisubiramo, And the prophets repeated it. Yesaya ndetse atubwira uburyo azapfa n'uburyo azaducungura. And Isaiah told us about his death and the way he's going to redeem us. Ariko umunsi byashyitse, But the day the promise came to pass, Matayo igice cya 1 Matthew chapter 1, umurongo wa 21 kugeza wa 23, 21 to 23, Imana ibwira Mariya, God told Mary, marayika aramubwira ati the angel told her, uzasama inda, you will get pregnant, uzabyara umwana, you will get a son, muzamwite Yesu, call him Jesus, kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. because he will save his people from their Uzamwite sins. Yesu, Called him Jesus, kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha because byabo. he will save his people from Kandi their azitwa sins. Emmanuel, And he'll be called Emmanuel, kuko azagarura Imana mu bantu, because he will bring God back among the people. agatwikira ibyaha byacu And he byose, will cover all our sins. tukongera tugasubirana n'Imana. And he will
go back into a relationship with God. agakuraho ibyaha byacu byose. He will remove all our sins. ntitwongere kwiremera ibicocero. And we will never have to cover ourselves anymore. agakuraho ibyaha byacu byose. He will remove all our sins. ntitwongere kwibona twambaye ubusa. We will never find ourselves naked. ntitwongere kwibona turi babi. We will never find ourselves ntitwongere ugly. kwibona turi bagufi. We will never find ourselves short. hari ahantu Pawulo yandikiye Abakorinto, Paul wrote to the arabwira ngo Corinthians. ubu nta muntu tukirebera mu ndorerwamo z'amasekuruza. He says we no longer see anybody from in the image of their ngo kera generation. niko twarebaga abantu. That is how we used to see them. ngo ariko ubu byarashize. But now it's over. ngo kuyo umuntu ari muri Kristo, Because when one is in Christ ngo aba ari Jesus, icyaremwe gishya. they are a new creation. Haleluya. Amen. ngo kandi iryo jambo, And that word, ngo ni twebwe Imana yaribikije, God made us steward of that ngo word, twunge Imana n'abantu. so that we reconcile niturangiza twunga abantu n'abandi. people with God and reconcile people with each other. Haleluya. Amen. tuzakomeza ejo, So we'll continue tomorrow, kuko ubwo umwami Yesu yazaga, because when the Lord Jesus came, ibi byose yarabihinduye. he changed everything. ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. ku musaraba igorogota, ku musaraba Yesu yarangije byose. ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. iyo ntangiye gutera korasi binyibutsa kera tukibwiriza ku mastade, ariko ubu siho ndi mu rusengero. This reminds me of the good old days when we were used to preach in the stadium, but I'm not in the stadium now. buriya ndaza kubiharira Damuru cyangwa abandi bari uzi kugira. That's for Damur. buriya kera Damuru ntaraho pastori. When I was still a pastor, ubwo ndabishyiraho kugira ngo mbanze ngeraho ndimo gushaka gusoma. Damuru twigeze guhurira ahantu mu giterane. I once met with Damur somewhere in a prayer gathering. Tera chorus. And he sang. yarakira agahungu gatoya. He was still a young man. abana kariya agahungu wazakama kakaba muri timu yanjye. And then I said, I wish that young man was part of my team. hanyuma bukiye nkasanga i Remera. And then I found him here in Remera. uzashaka kumvuguruza, if you want to contradict me, If you want to contradict me, uzanshakira umuntu utera chorus akarusha Damuru dukore find competition. me a person who sings better than Damur. Damuru atera iyaba ba mu cyaro. If Damur was still in the village, niyo wari kujya atera imbyino zo mu cyaro abantu bakabyina. he would be the one leading the dances in the village. ariko Imana ishimwe kutera chorus mu rusengero. But thank God that you're singing in church. kandi uko ugenda ukura Imana ikugirira neza. And the more you grow and God blesses you, buri ejo bundi muzabona yakize afite iduka. in a few days you'll find him with a good shop, asigaye ari boss. and you'll be a big person. atari rwose murabona umuntu ugenda muri VAT atera chorus. And then he will start saying, maybe, do you think of someone like me in V8? ndabikwifurije. I wish that for you. kandi bizabe ngiriho. hanyuma nugura VAT yawe, Once you buy your V8, ujye uyiparika nutera chorus uvuge ngo wa mugabo utwara VAT atera chorus. park it here and sing still and make people amazed. hanyuma ubwire uti kubera Yesu. And tell them it's all because of Jesus. ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. nimumushime, nimumwizere, ku musaraba Yesu yarangije byose. ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. reka dusoze inyigisho, naza gushyushya nkibagirwa ko So we need to end our teaching. Abakolosayi Colossians. ibice bibiri niho nsoma nkasoza tugasenga. Colossians chapter 2. turahera ku murongo wa 13. From verse 13. aravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, yabahinduranye bazima nawe. God made you alive with Christ. imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, He forgave us all our sins, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, having cancelled the charge of our legal indebtedness, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba.
which stood against us and condemned us, he has taken away it, nailing it to the cross. kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, and having disarmed the powers and authorities, ibahemura ku magaragaro ivuga hejuru ku he bw'umusaraba. made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Kamasobanurire ijambo hanyuma dusenge. Let me speak about these words, then we pray. Aho Pawulo yakuye aya magambo, Where Paul got these words from. iyo waba urimo umwenda w'umuntu, If you had a debt against someone, yajyaga ku mucamanza they would go to the judge, agasaba uruhusa, and then they would ask for permission, akafata isezerano mwagiranye, and then they would take the agreement you had, hanyuma akaryandukura kuko icyo gihe fotokopiye ze ntizabagaho, and then they would write it akamanika ahantu hose ku mayira aho abantu banyura, and hang it in the way in the roads. abantu bakamenya ngo Rutayisire Antoine yagiranye isezerano na mugeni ntiyamwishyura, none yamugize bihemu amumanitse ku karubanda. Then they would know Antoine had an agreement with Mugeni, but he didn't pay her, and then they shame you all the way. Iyo wabaga washoboye kumwishyura, If you manage to pay them back, wasubiraga kuri wa mucamanza you would go back to the judge, akaguha icyangombwa, and then they would give you a report, ukishyura. and then you pay. Hahandi aho bamanitse izina ryawe kuri bihemu, So wherever they had hung you as a defaulter, ukagenda ukamanikaho icyo gipapuro kivuga ngo oya narishyuye. you would hang now the new report that says I paid back. N'uno munsi banki zirabikora, And the bank does that today. zimanika amazina y'ababihemu, It brings out names of people who have not bakagushyira no mu paid. cyo bita CRP. They put you in that category of people who owe the bank. Ntimubaze icyo bivuga, ndakizi ariko sinshaka kujya kubisobanura. Mujya wumva umuntu avuga ngo bashyize muri CRP. So I will not explain more about that. Ni ahantu bashyira, ni ikintu bashyiramo ababihemu bose, warambuye beka, warambuye So it's a category of people who owe money to the wajya bank, gusaba whatever credit muri bank banki it is. CRP ikababwira ngo uyu muntu n'ibihemu ntimuhe. So if you are in that category, then you owe the bank, whichever bank it is. Wabona umuntu uguha amafaranga ukava muri CRP. So if someone lends you money and you manage to pay back, Nicyo Yesu yadukoreye. that is what Jesus did for us. Twari muri CRP. We were owing Araza atanga amaraso ye, and he shed his blood aratwishyurira. and he paid for us. Abo bari badushyize muri CRP. So the people who had put that in us in that Uwo category, wadukozaga isoni ari we Satani, and the one who was shaming us, who is the devil, amwivuga hejuru ku bw'umusaraba. he triumphed over him on the Aramubwira cross. ati nabarihiriye And then he said, I've paid for you. ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. Nimuririmbe, nimunezerwe, nimumushime yarangije byose. Ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu yarangije byose. Aho niho byarangiriye. And that is Isezerano where Imana yari everything ended. yaratanze God had given us a promise, irisohoza ku musaraba. and he fulfilled it on the cross. Niba wicayemo hano uyu If you're mugoroba, sitting here today, Satani akaba agukora ku matama, and the devil is accusing you, cyaba ari icyaha wakoze vuba cyangwa wakoze kera, whether it's a sin you committed long time or recently, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha the byose. blood of Jesus cleanses us from all Kandi sins. Imana iduha isezerano And God gives us a ngo promise. nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengero bwaryo, As far as the west is from the east, ngo niko yashyize kure yacu ibyo twakiraniwe that's byose. how far he's taken our transgressions from us. Yesaya 53 Isaiah 53, katubwira ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba, when Jesus went on the cross, yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa he kwacu, carried our sins and our unrighteousness. yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, He carried our sorrows. ndetse yishyiraho n'ubumuga bwacu, He carried our infirmities. anesha bya bindi byose Satani yadukangisha. And he triumphed over all those things. Arangije aravuga ngo nimuze And then he said, come mugaruke aho mwahoze. back to where you used to be. Return to God. Return to God. Niyo ntego y'iki cyumweru. This is the theme of this week. Wenda wicayemo hano uyu munsi. Maybe you're sitting here today. Iyo urushye, iyo uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, iyo nshuti ihebuje. Nta n'indi wabona imeze nkawe.
wicayemo hano wenda ufite ibintu bikuremereye ku mutima, abakomerekeje umutima wawe, intimba zawe n'imibabaro yawe yose, Yesu yaje kubikora. Wenda ufite ibyaha wakoze kera cyangwa vuba aha ngaha, ibyo nabyo arakubwira ati ibyo byose bizane. He's telling you to bring to him all the sins you committed. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, if the Holy Spirit has convinced you, Satani ashobora kukubwira ati ejo nibwo uzabivuga. The devil may lie to you and tell you you will confess tomorrow. Imana ikakubwira ngo uyu ni wo mwanya. But let me tell you, this is the time. Uyu ni wo munota. This is the minute. Uyu ni wo saha. This is the hour yo kubabarirwamo. To be forgiven. Uzamura ikiganza cyawe aho wicaye. Raise your hand where you are sitting. Ubwira Imana ngo Mana. Tell God, ndaje. I have come. Zamura ikiganza cyawe. Raise your hand. Turagushimye Mana yacu. Ubwo Satani yari yatugize imbata kubera ibyaha byacu, wohereza umwana wawe araza asa natwe, aremera ajya ku musaraba, aremera aritanga, ava amaraso kugira ngo aducungure arihirire ibyaha byacu, arangije aravuga ngo munyizere mwarababariwe. Mana ureba abantu bose bumva baremerewe n'ibyaha, abafite imitima yagibacira urubanza kubera wenda ikintu bakoze, Satani akajya amubwira ati ntabwo Imana izakubabarira ibi bintu wakoze, ntushobora kuzababarirwa. Natwe yuko wababariye abantu bose bakwizeye Mwami Yesu, reka amaraso yawe abeze abatunganye, reka imitima yabo isubirana amahoro, reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, ukuboko kwawe gukora ibitangaza Mwami. Umva gusenga sengeye aba bantu, uwazamuye ikiganza wese uzi icyatumye kizamura, reka imbaraga zawe zikora umurimo. Tura ku munsi wa kabiri w'iminsi 40, haracyari yindi minsi 38 bizagenda birushaho gusobanuka, ariko reka imbaraga zawe zibe zikoze umurimo muri twe, icyubahiro cyawe kigaruke kuri twe Mana, ubwiza bwawe butugarukeho, twongere duseke, twongere tunezerwe, tuve muri depression, tuve mu mutima ducira urubanza, imbaraga zawe zikorere muri twe Mana. Umva gusenga dusengeye aha ngaha, ukomeze gukorera umurimo wawe, ukomeze usohoze imigambi yawe, n'igihe dutashye, n'igihe turyamye, n'igihe dusinziriye Mwami, ukomeze gukora umurimo, ukomeze gusohoza gahunda zawe muri twe. Wumve gusenga tugusenga, wumve kwinginga tukwinginze, ubikora ubisohoze kuri Imana yacu, kandi iteka ryose wari witeguye kutugirira neza. Akira ishimwe ryacu, kandi nawe ukomeze kuduha umugisha mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. God bless you. Amen. Amen. Omera Imana yacu amashyi cyane. Ushimira Imana